umsebenzi kaShebeni ngoSeptember ingene esibhedlela inyanga ezintathu ivale ukuchama ngachama angisakwazi ukuchama hey kunuhlungu uma ungakwazi ukuchama bangizama ngaqala ngathi ngiyaqinisela hayi kwathi langeni lesithathu bangifaka esibhedlela ngathi nasengiseMalisburg igcine eMalisburg sengesesizwana nodokotela uthi udokotela ngenye imini mkhulu sebengifake ipayipi lapha nalo livaleke uthi mkhulu manje sibona ukuthi wena asikusike leli payipi ngathi mina kwaye mkhulu vuma senisike ngathi hayi ngizokweka la kwesibhedlela hayi vuma mkhulu usumdala ngathi hayi yahamba manje uma ngisiba ngizosebenza ngani hayi hey bangale ayihlekisi kodwa yolikhulu wadinga udokotela wathi mkhulu manje sinenkinga epayipini lokuchitha amanzi khona into kade iphakathi inyama ivala ukuthi amanzi angayi le aphindele manje lento asiyiboni manje kwafika nawe umfundisi umbethe nawe bafike naye nenhlanisuthi enye abashumayele bafike bathandaza befike njalo kubuza onesi kathi umuntu uyini lokho ehlale ngokho ngabantu uthi dokotela sisayiboni lento noma sisiyabheka lapha ku-screen asiyiboni lento kade ivimba amanzi ngakho awuhambe uyobuya ngoSeptember nathi ubuya ngoFebruary mhla ka6 angisayi mhla ka6 angisafuni